Sarajevo sam ušao 6. aprila ujutro u Stojadinu sa jednom medicinskom sestrom koja je u Visokom radila, čiji su roditelji ostali u Sarajevu, i prošao sam kontrolu JNA kao poslanik Skupštine Bosne i Hercegovine u Semizovcu. Odmah nakon ulaska, mislim da sam bio jedini putnik na autoputu, sam otišao u parlament gdje je bio već masovni skup, svenarodni parlament Bosne i Hercegovine. Iako sam imao pozive da govorim, nisam govorio, ali sam osjetio da tim ljudima moram pomoći. Ljudi su došli zbog jedne stvari, u međuvremenu stvari se dramatično dešavale na gore i oni su ostali u nezgodnoj poziciji. Cijeli dan 6. cijelu noć 7. proveli smo u parlamentu. Sjećam se da sam prilegao na hodniku, a radili smo sa mnogim pekarama na obezbeđivanju hrane za tih nekoliko hiljada ljudi koji su već bili unutra. Znam da je bilo nekoliko različitih grupa koje su nešto pregovarale sa nekim. Sjećam se jednog sastanka na koji su i mene pozvali. SK Pokret za Jugoslaviju je bio stranka koja je to tada nešto vodila. Bio je prijedlog i ponuda Kukanjca da će on izvući tenkove na ulicu, ali ukoliko to narod zatraži. Moja reakcija je naravno bila apsolutno žestoka. Odmah sam napustio sastanak i rekao da to ne dolazi ni u kom slučaju. Oko drugih komiteta, nacionalnog spasa i tako dalje, vjerujte da ne znam šta se je dešavalo, jer su hiljade ljudi bilo i u dvorani, već je postajalo dramatično. Znam da smo poslije mi promovirali ideju vlade nacionalnog jedinstva, što je poslije izvjesnog vremena i ostvareno.